Қазақстан Республикасының патриот азамат ретінде менің отаным, менің туым атты акциясын қолдаймын. Мынау кіріп келе жатқан тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Еліміз тек қана жақсылықтарға толы болсын. Көк байрағымыз әрдайым көк төбемізде желбіреп, Қазақстанның болашағы жарқын болсын. Этот челлендж посвящен нашим государственным символам, а именно флагу. И мы, как Центр гражданских инициатив, хотели бы присоединиться к этому челленджу и призываем всех активных граждан также присоединиться. Я, как патриот нашей страны, совместно с нашими жителями решил поучаствовать в акции «Ментум Медноматаным», которую запустил Акимат. Хотелось бы пожелать предстоящим праздникам процветания нашей стране.